Jel imaju, kad smo bili kod kuće, jesu mu slikali kuću, njega, bio je s drugom jednim, kad je izvratio, ja mislim. Znam, Filipa se zna. Gdje je otišao Filip? Slušajte me ljudi, za Filipa se zna di Filip živi, di Filip boravi, di Filip hoda. Oni skrivaju, oni sve skrivaju, oni sve skrivaju. Oni sve skrivaju. Vam ja kajem di ste koga prevarili, di ste pare ostali dužni, ko se zašto skriva. A dobro, što ti nervozno? Što ti braniš sad? Pa šta je, pa ona nema vjerenika. Ona nije s vjerenikom. Nije, pa doprinio. Ti si doprinio s tim. Ja, čime? Pa sa svojom pričom. Ja mjesec dana nisam rekao slova. 10 dana nisam ljudi, jer sam rekao 40 dana slova. Znate, čudiš se, ja pitao curu zašto ti ne da, mislim, neću spominjati porost tvoj, zašto ti ne da? Kaže ona, aljo, čovjek će upali, govorim, ja ti kažem, nemoj spominjati, brate. Pa nije me bilo mjesec dana u live, što mi nije nazvala i rekla za dijete? Što blokira profila, što mojim prijateljima nije odgovorila? Što ti nisi rekao, što ti nisi dogovorio, sam tebe molio isto da dogovori. Jesam rekao, sam joj kaže, pa rekao, nisam rekao 40 dana ništa. Pa nema veze, ja mislim o njoj da je kur... Ti da kažeš, ja da kažem da ju je... Znate, ja ne ulazim koji koga ja... Pa dignem ovdje cijeli hajp, sad menadžera od Alce Lukasa, cijeli hajp, pa to je javna tajna. Čekaj, to je, imaš sa njom čovječe čerkicu svoju, brate. Ti nju sam sramotiš, svoje dijete sramotiš tu, čovječe. Šta te boli radila, cura? Šta te boli? Ne branim nikog, nego kažem, čovječe, može, dobro, ne da ti dijete, to si tužio, nije to u redu. Šta ti braniš? Ne branim je, nego ružno je, brate, ružno ti je, zboga me. Čuj, oni se uzbudili. Oni misle Filip će pustiti do iznemoglosti, naš. Pa sad oni kao mafijaju, naš. Ovaj će ovo, ovaj će ono, Aljo će, ovi kao raskidaju verbalno, s dokazima. Možda ti večeras izbacim, samo i u kanali, pa ti ju i kanališ. Ti joj pričaš da je momak mafijaš, ovdje, ondje. Pa ti ju kanališ, pa ti ideš s njom, sjediš, proljevate Dom Perignone po rukama. Niste za džusa pita, ne Dom Perignona. Vi se proljevate, ona kao ide za djete. Ti koga si branio, taj je ugasio jadu jadni. Nije momak naručio, to nismo mi, ja ne znam to pitala, on prvi put pio, kod zauzetog drugi put pio. Vi ste za pit Dom Perignona. Jadni. Nemoj spominjati, njega poznajem 8 godina. Nije te nikad spomenuo u lošem kontekstu. Molim, ej, alo, nemoj da ti ja pokažem od laž, alo, šuti dok ja pričam, dupelizac, šuti dok ja pričam, ja se bojim pričat za nikoga, alo, znaš, nisam ja na Gedori ko ti na zavrtaljki. Taj momak mene zna 8 godina, ja sam tog momka ugostio, počastio, izgotivio. Ja i taj momak se znamo 8 godina. Taj momak je sjedio sa mnom, s mojom familijom. Sjedio sa mnom, s mojom familijom, dozvolio je da ova po TikToku radi svašta, da ulazi u reality, da dijete ostavlja, da bez moje dozvole sa djetetom putuje svagdje. Dozvolio je da mi majku objavljuje, da mene zajedno s tobom tovari u zatvor indirektno, da me šmekate i namještate ovdje javno, prijetio, zatočivo i tuko. Sve je to dozvolio zajedno sa tobom i zajedno s njom koja je majka mog djeteta. Nema šta mi niste radili. Nema šta mi niste radili. Sad je došlo vrijeme da vam Filip naplati sve. Sad je Filip napunio baterije, sve foldere pripremio i sve. Sad samo vam, na što vas vadi? Jedino izvinjenje, predavanje meni mog djeteta kad se ide 6. Imam ja.